Ki pulit ke seorang police station, menda ke sengi balang ke laitrik uyayong arhajar arpusau. Kala penlongi ke jing sertap ke baklan bah haboro ke tei ke jaka. Ke jing sertap ke bor pulit, kadai halor ke jing temu jong ke seng KSU, South Kasihil, Marwantur, Parbani ki persya iki pulit, ke balakem ya arngut ke dekat ke seng KSU, bat keno, baki dei ke beladan keti, man penyap ya arngut ke barjela hakatan icamati. Tang bagi bor pulit kila penklan yagi bor pahara Henry layo iru bagi la penkre dagabat hep dagi bom pensat khamat hajrong ki kali pulit ki bor pulit kila penkre ru yagi kali penlipding yomi kano jing syakawang petrol bom kabanyada yagi jingkem ding kumno re kumno warla nakileng KSU kam sempat lawan bantur Henry ki bor pulit kila penklan yagi bor pahara ki baketop yagi CRP ki Special Operation Team neki sat Kajingnya ki kaseng KSU kaderu halor ban kesabut nagi pulit man pensisya bat pentikna bakini arngut kila syakem baki dei ke peniap ya arngut ki barjela.